batura Rwanda, twishimiye kwakira ihuriro mpuzamahanga ku bukungu ari ryo World Economic Forum ku rwego rwa Afurika, tunakirana urugwiro abaryitabiriye. Iyi nama iteganyijwe kubera i Kigali muri Kigali Conference and Exhibition Village, ahahoze hazwi nka Kan Kigali kuva tariki ya 11 kugeza ku ya 13 Gicurasi 2016. Izahuza abakuru b'ibihugu baturutse mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika, impuguke mu by'ubukungu ku rwego rw'isi, ibigo by'ubucuruzi bikomeye n'abaherwe bazi imbere muri Afurika no ku isi. Mu gihe Afurika irangamiye iterambere ry'ubukungu buhamye, iyi nama ije mu gihe nyacyo cyo gukemura inzitizi zikigaragara mu rugendo rw'iterambere ry'ubukungu, ari nako hashakwa ibisubizo birimo kubaka ubushobozi bw'amasoko y'imari, ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu nzego zinyuranye, kubaka ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga, kwifashisha ikoranabuhanga rigizwe mu bihinzi n'ibindi, byose bibumbiye muri gahunda y'impinduramatwara ya 4 mu bukungu, Fourth Industrial Revolution. Iyi nama yitezweho kungurana ibitekerezo n'ubusesenguzi bw'abahanga mu bukungu baturutse ku isi yose, kandi izanafatirwamo ingamba zihamye ku bikorwa biganisha ku iterambere ry'umugabane wa Afurika.